Trans Nzoia koro kwayo sirikal mamalo mondo mi oduoke chien ting' mar osuru mamalo magiwacho nosemedo rocho ohala e alwora ma Kenya mangima. Giwacho ni osuru mamalo osemiyo nweng'o margi odok piny, gino mosemiyo moko kuom johala oweyo loko kendo loro kuondegi mag ohala. Bende gikwayo migawo mar omenda mondo oket okenge makare maduoko piny osuru kaka yo mar reso johala matindo, kaluwore kod singo ma jatend piny William Ruto nosingo ni johala matindo ibiro jiw e neno ni gidongore. Iwapo tunaweza pata serikali mzuri yenye iko na maono ya kusaidia mwananchi wa chini aswa kama mimi, watushikilie wafukuse hao mabrokers, ndio ili tukilima chakula yetu tuweze kukaa nayo itusaidie. Ni masuala kama hiyo ya wamama wa chini, yani wenye hawajiwezi, kuwasaidia na kuwainua na biashara hivi. Watu waangalie sisi kama GNZ, watu tukuwapigia tu kura kwa sababu wanataka watupe ile pesa na sisi tukimbie kuwapigia kura. Hapana, sisi tuangalie viongozi ni watatusaidia kesho kwa maisha yetu ya baadaye. Na ni report kubwa, because ni report inachukua feedback kutoka 47 counties, all organized group, Gen Z's online. Hiyo tukitengeneza report tunapea Okiya Omtata. Ile report tukimpatia ndio itamguide kama anawania hiki kiti cha urais ama hawanii. Bado ile report ndio itatengeneza campaign policy zake.